binta sa pagsasalitaan tayo kakapsat. Tayo damdamagan, di iti kagayam nga kasano-kano ti pangnagan tayo, kadigiti pinagsasaruno ti bulan ti tawen. Pintas dito sa unga bulan, pakamit nga sa uwen ti English ti moon. Limit sa uwen ti Tagalog ti moon, hindi ka ti buwan met ti wagada. So, dito yung bulan ngamin, iti pinagkita di kiti tattao, di bilangin dati pa naglabas ti panawin. Kitkitain da di pinagkabos ti bulan. So nga kabos ko na da. Kito no may man nga tiyempo ng panagkabos, di kita mudat bilangin ti maka may sa bulan. Kiti di kwa, ti Ilocano, di ko ako nanagit umuna a bulan ti tawen, na ikadua a bulan ti tawen, na ikatlo a bulan, naging katmadanunan iti kunada nga kalangis ti tiyempo. So nga kalangis ti tiyempo, kigaw, kunada, panagtutudo. Kasmet dito digiti Amerikano, damit summer, spring, kada panagbaliw ti panawin nga pangnaganda. Ngem ni Ilocano kakabsat, napigsa ti influence dagiti imimay dito eh. Influence dagiti kakabsat tayo nga dati Asia. Ngem di napigsat influence na idimay dagiti Espanyol ken Amerikano ta isudat ng isurat iti liblibro tayo. Iso nga ni Ilocano nga naruwam iti panagsasao ti Espanyol kunana Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo. Kit ni Amerikano, siyempre January, February. Nga madadang nga digiti manurat nga Ilocano, sursurutan na dito insuro digiti Espanyol kada tayo. Apay. Iti ngamin sumangpit digiti Amerikano. Kaya't damit apo kawin ti influence ti Spain kada tayo, ano? Iso nga numabalingit, dinalbaliwan da digiti panagsurat, ken digiti insurat, digiti manurat nga Ilocano nga muna ti agisurat iti Espanyol. In fact, kaya't da pa nga baliwan ti history da iti. Iso nga kaya't da nga ti adalan tayo ket Ingles. Ngem nabati iti tradisyon tayo dato ipanagsasawa ti Espanyol ket uray pa no sa salita tayo ti Ilocano ket adadot may laop tayo nga sa ti Espanyol ngem ti Ingles. Kung natay pa nadaduma ket porke kung natay pa ket Espanyol na talaga ti diyan. Kita ay ano di kita sinubsublat tayo nga sa ti Espanyol kasi la kuma bentana. Espanyol kunana bentana ngem ni Tagalog bintana kunana. Naling tayo nga sumublat, tadi dyan pa nang sublat tayo kakabsat. So, pinakaisa una isumit ten. Kasla ko may tayo tenedor. Ni Tagalog, tinidor. Kung nang naimda tayo, tenedor. Yitawa, pasaray sa utay pa iti bentana, hindi bintana. So nga dito kakabsat, masublak dito panagbaliw ti pannawen. Yung muna abulan ko na iti. Paginggat, maong to tayo di jay sa nga pulok ito abulan. Ngem, tapno alisto kakabsat, sinublat tayo sa Espanyol. Enero, Febrero, Marso. Ayan, at inihatid sa atin ni Mr. Pepito Alvarez kung ano talaga ang Ilocano calendar. Ayan, so marami na naman tayong natutunan, no, di ba? Ayan, napakagaling talaga ni Mr. Pepito Alvarez. So, from history naman, let's gear up to the future dito sa ating iTech segment kung saan i-feature natin ang digital camera from Samsung na ST5500. Ayan, Ito rin kaya ang ito rin kaya yung nilalagyan ng lens, di ba? Oh, alamin natin, courtesy of Widget City. So, panuorin nyo ito. Everyone, welcome to the weirdly lovable world of iTech, where I'll be giving you a dose of tech-related series, including updates about the latest in the software and hardware technology. Today, we'll be featuring Samsung ST5500. Yes, this is the latest Digicom from the Samsung. It has LCD monitor, 3.7 inches, WVGA with a full touchscreen panel, AMOLED resistive, and the best thing about this one, it has Wi-Fi and Bluetooth. So, pagkatapos mong picturean siya, you can send it agad. O, diba? It has connectivity and that's so amazing. Well, tell us more about this one, Martin. Basically, ang features ng Samsung ST5500 or the US name CL80 is
This is the Samsung camera that is Bluetooth capable, Wi-Fi capable, at 3.7-inch ang LCD display niya. This Samsung is available in black, gray, and orange. Ang maganda sa camera na to is this camera has 7 times optical zoom, at ang meron dito sa camera na to, sa lahat ng features na okay sa kanya is Wi-Fi capable na rin siya. Maganda rin sa camera na to is yung lens niya, it is made bigger for the design. The design of camera is also ergonomically designed that will fit your hand. Siguradong walang slip sa kamay, mas shoot sa palad natin para pagka magpo-focus ka at mag-shoot ka na isang picture is hindi siya mag-slip. This camera also enables you for 1,000 shots of continuous mode. This camera is only released by the third quarter of 2010 and now available at Widget City. The regular price of this camera is 22,999 pesos. But for our Christmas sale, we are offering only at 12,999. At pag bumili pa po kayo ngayong Pasko sa amin, it has free 2 gig memory card na ibabundle namin para sa inyo. You can find us at Landmark Building, Vegan City, Widget City Gadget and Accessories, all brand new, 1-year warranty. At this Samsung here at Widget City, it's not only 1-year warranty, but it's 1-year international warranty. Or you can log on at our official www.widgetcity.com.ph. Merry Christmas! And that's our feature added gadget for this week. And again, we have lots of emails coming in. And some of our viewers have some questions about problems in their computers. We have Melanie of Bantay says, how will she network print from a Vista PC to XP PC? Well, Melanie, hook it to the desktop computer, then make it a shared printer. You will need to have the desktop on when you want to print from your laptop. Make sure that you have the printer set as a default on both and it has been installed on both computers. Yes, on the other hand, we have Josh of Magsaysay Vegan asking what is the difference between Vista and Windows 7? Yes, what is the difference nga ba? Well, Josh, in AeroPig, it allows Windows 7 users to instantly make all the opened windows transparent. New taskbar. Yes, you can now reorder the opened Windows buttons and it has a jump list feature which will allow you to access common programs very easily. And you can see the full screen preview before switching to a window. Windows 7 will tremendously reduce the time to install an application. Also, now Windows 7 will be less annoying with very less UAC prompts. I hope that fixed your computer problems, guys. For comments, suggestions, and problems about your gadgets, well, email us at wakeupilocos@yahoo.com to learn more and take on the world of gadgets only here in iTech. Till next episode, guys, this has been your iTech Jock Roxy, shutting down.